Anginibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Malibonge igama lakhe elingcwele bazalwane. Mawubonga umusa kaNkuluNkulu. Ngulindi okhulumako. Ngithi mangichubeke ngesifundiso sesibili. Sivula abantu bakaNkuluNkulu amehlo. Siyabonga bazalwane, malibonga igama likaJesu, makabonga umkhululi wethu. Mawabonga amandla akhe amakhulu, makabonga umoya ingcwele. Ngithi mangichubeke bazalwane, ngizawuthandaza ngibusise. Baba wethu osezulwini siyabonga. Thola indawo kithi nanamuhla Nkosi, usemile useyinkosi. Ngegazi lakho saphulukiswa isiphambano Nkosi yami, impilo yokubethelwa. Baba wethu engcwele siyayivuma, siyamukela kuba sihambe ngeyimiso zakhe emhlabeni. Usivula amehlo kamoya Nkosi, sibe nokuqonda nokuhlakanipha. Malibonge igama likaJesu elinamandla. Nabayolalela Nkosi, ngicela ubabusise. Ngithumela umoya engcwele Nkosi yami ungene enhlizweni zabo, bahlambuluke babe mhlophe Nkosi. Bamukele izwi lakho Nkosi yami ngegama likaJesu Kristu, amen. Bazalwane, ngizofundisa ngeprayer. Kubasetosele kabokucala 5:17 wathi uJesu Kristu masithandaze singaphezi. KuLuke 18:1 uJesu Kristu uyabakhuthaza abafundi bakhe uthi anazi kuba umuntu umelele ukuthandaza. A man is ought to pray. Yinto ekufuna siyenze mihla namalanga. Njoba sibona bazalwane ukuthi siphefumula whether consciously or unconsciously. Le process noma le activity of breathing oxygen in and out siyenza continuous whether silele noma sivukile. Nokuthandaza kwethu okungaphezi funa kube njalo. Akusho ukuthi ukuthandaza kwethu ufuna kube stationed, ukuthi ngithandaza njalo mangisendaweni yokukhuleka. Einhliziyo zethu ufuna sihlale sithandaza, sihlale la enhlizweni zethu sihlabela, sidumisa, ngokuba inhliziyo yethu yiyo ithempeli likaNkuluNkulu. Inhliziyo yethu ialtar, uSathane ngeke ayithola indawo kithi. Masihlala sidumisa, sibonga uNkulunkulu, sihlala sithandaza einhlizweni zethu. Inhliziyo yomuntu iyakhuluma 24 hours, whether ulele noma ukalali. Inhliziyo yakhe ya-interacta. Kungawo ngesinye isikhathi mawuyibona mhlazimba uhamba endaweni la kunezinto khona ezinhle, noma uyahamba ngemoto noma ngepublic transport ubona izindlu ezinhle, noma usemall ubona izimpahla ezinhle. Siyazi ukuthi inhliziyo yakho inoku-appreciate lezi zinto lezo, yize wena ungashongo lutho. Inhliziyo yakho ya-interacta kuyo yonke into oyenzako, wonke ama-activities akho 24/7, even noma ulele inhliziyo yakho ya-interacta. Malibonge igama likaJesu. Ngisho noma kuthiwa uhlangana nabantu, kukhona izinto ozozizwa enhlizweni yakho noma ukukhuluma okuthile okungaba khona enhlizweni yakho. Inhliziyo yakho ya-interacta 24 hours noma ungaphimiselanga ngelimi, but your heart is always speaking. Malibonge igama likaJesu. Kungako uJesu Kristu encwadini kuZaga noma kuProverbs wathi kuwo konke ukugcinekako, ungagcini impahla zakho, ungagcini imoto yakho, ungagcini indlu yakho, ungagcini izinto eziphathekako, ngisho nakuwe physically emalungeni omzimba. Wathi by security inhliziyo yakho ngoba ila kuvela khona ukuphila. Malibonge igama likaJesu. Contact point naNkulunkulu. uNkulunkulu ukhulume nawo amazwi bazalwane kuJohn 4:23-24 lapho wathi uJesu Kristu khona uNkulunkulu ufuna bayomkhonza ngokamoya nangeqiniso. Malibonge igama likaJesu. Ukhuluma ngesource. In order for us to contact God, funa simcontacte ngenhliziyo yethu, noma we must contact God with our spirit. Malibonge igama likaJesu. Ngakho for thina sibazalwane ukuthi si-access the spiritual things noma the spiritual nature yethu noma the spirit man, inhliziyo yethu yiyo i-contact point. Ngisho noma sifuna ukuxhumana naNkulunkulu, inhliziyo yethu i-contact point. Ngisho moya engcwele, inhliziyo yethu i-contact point. Ngisho egameni lokuthandaza siqhumana naye Jesu, inhliziyo yethu i-contact point. Kungako lethizwe uNkulunkulu ufuna bayomkhonza ngokamoya nangokweqiniso. Ukhuluma about a source or a point of contact. Injani lento bazalwane? Uma uthatha igodo
ulibeka mhlazimbe egesini, lo gesi angeke ube transmitted la kule godo ngoba usebenzisa i-element ekungasiyo ukutransmitter lo mlilo noma le electricity. Malibonga igama lika Jesu. Kodwa mawungathatha idradi noma uthatha into emetal uyibeke egesini, lo gesi uzokhona ukumuva through the metal noma kulento eyidradi ozobuyibeka egesini. Malibonga igama lika Jesu. Ngakho inhliziyo yethu iyona ekhona ukureceiver, iyona i-contact point. Makuthiwa uJesu usipha uJesu is the fountain of living water. Le living water i-contact point yayo inhliziyo yethu. Malibonga igama lika Jesu. Masichumana naNkulunkulu funa sichumane naye ngokwenhliziyo, funa simuzwe ngokwenhliziyo. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyayiletha ipeace mawuthandaza enhlizweni yakho, usuyakhona ukuthola ukuthi there's a presence of God, uletha ipeace ethile. Umoya ingcwele mazokuhlulela, asithi kunesono senzako, ukuhlulela enhlizweni yakho, ukukhumbuze in your heart ukuthi khumbula ukuthi wenza ukuthi nokuthi nokuthi, kunabantu abakhulume kabi kaso, kunomuntu omkhubile kaso. Yini lento? Umoya ingcwele utransmitter the life from umoya ingcwele utransmitter i-life to your heart. Malibonga igama lika Jesu. Ngakho malithi izwi ufuna uNkulunkulu simkhonze ngokweqiniso nangokamoya, basho ngokwenhliziyo yethu. Inhliziyo yethu iyesinike access to the spiritual things. Ngakho inhliziyo yethu ifuna ihlale ihlambulukile. Kungako lithi izwi kuMateyu 5:8, babusisiwe abanenhliziyo ehlambulukile ngoba bawumbona uNkulunkulu. Inhliziyo yethu must be holy ngaso sonke isikhathi. Ngakho bazalwane, ngifuna ukukhuluma nabazalwane, ngikhuluma ngomthandazo namuhla. Malibonga igama lika Jesu. Kubalekile ukuthi sihlale emthandazweni, sithandaze singaphezi. uIsaya uke wakhuluma enye imfihlo bazalwane bami. Malibonga igama lika Jesu. Uke wathi uIsaya, asikho isikhali owenzele sona esiyawuphumelela, kodwa lesikhali siyenziwa, lesikhali sikhona, kodwa uthi asikho lesenzele wena esiyophumelela. Umuntu nomuntu kunesikhali abamenzela sona ebumnyameni noma uSathane amenzela sona ebumnyameni. Umuntu uyastadishwa kunalento embusweni obumnyama noma lamadimoni noma lemimoya esibiza ngama monitoring spirit. Ama monitoring spirit astadisha umuntu 24/7 noma ama familiar spirit. Le mimoya iyastadisha umuntu 24/7. Malibongwe igama lika Jesu. Bakustadisha ngalendlela yokuthi even in your dream encounters bayakustadisha. Malibongwe igama lika Jesu. Kunemfihlo engambe ngayithola ukuthi uNkulunkulu uSathane mangakutholi physically, uzokuthola in the spiritual world, uzokuthola in the dreamland, kuma dream encounters. Kungako uJesu Kristu wakhuluma naye imfihlo kuMateyu 13 wathi nxa abantu balele kwafika isitha sahlanyela ukukhula, kwamila inamabele nokhula ngesikhathi sinye. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi mawulele ikhali ziyafashinwa in the kingdom of darkness. Mabangakutholi physically bagada mawulele. Uthi kwesinye isikhathi asingibekise nje mawulele uphupha ulwa nabantu, uphupha ushaya abantu and labantu uyabanqoba. Yes, mawuvuka ekseni ubona kuyi victory lokho, but okwazi ukuthi kunento esuke bayideposita futhi spiritually kuwe. Bangadeposita ianger, bangadeposita ispirit of vengeance ukuthi uyiphindisele. Uzobona after isikhathi ukuthi mana after isikhathi kune anger ethile sekhona la kimi. And noma umkhuleka uNkulunkulu uyathandaza kuNkulunkulu, uyathandaza uNkulunkulu akusize, kodwa uthothi le anger iba envelope yalomthandazo wakho. Malibonga igama lika Jesu. Kwesinye isikhathi ulele ebusuku uphupha mhlazimbe umuntu ozwana naye noma your husband noma your wife noma your partner is cheating on you, ukhuluma izinto ezimbi, umphupha unomuntu wesilisa. Mawuvuka ekseni bokwazi ukuthi le sentiment, le mizwa boyizwe kulaleni uvuka nayo le mizwa to an extent that ungavuka umzonda lo muntu wakho noma ungavuka ususpicious, ugcina ufuna ukumlandela, ufuna ukubuka ama phone number akho ukuthi ukhuluma nabo bani kuma WhatsApp, ugcina usususpicious. Kanti kunomoya othile otshaliwe kuwe, wathi mawuvuka waba activated, waqala wasebenza lo moya, wase manje wenza ama quarrel nama disagreement. Kuningi okwenziwayo masilele bazalwane. Malibonge igama lika Jesu. Kungako ngesinye isikhathi kunabantu abakutshela ukuthi
ngiyakuphupha mangikuphupha ngiphupha mhlazimbe siyazwa kunabantu abashadayo abenza imishado because of dreams kanti abazi ukuthi khona isikhali that is fashioned egameni lokuthandaza. Usathane uyakhona ukulethela amaphupho kube khona umuntu omphuphako umphuphe ngathi kumnandi impilweni kahle ekulaleni uzujikele lo muntu wakho onaye wena ngalokuthi ubona lo muntu ekulaleni kuba nama feelings athile mawusola umphupha ni enjoy impilo ekulaleni uthi mawuvuka umqabanga loyo muntu uvuke lo muntu asekuwe enqondweni yakho malibonga igama lika Jesu basuke ba deposita after isikhathi basifakile isicitho usamfuni lo naye usufuna lo yamuntu makacala lo yamuntu akugezela mawucala udibana naye yavuka lemizwa kunengi abakwenza kuma dream encounter to deposit izinto esithi mazivuka zibe activated. Funa sibe careful singabantwana bakaNkulunkulu sithandaze silinde enkosini uJesu. Usathane baningi abantu abadivethako ubadiveta la kuma dreams. uNkulunkulu une promise ethile ayibekile empilweni yakho usathane akwakhela isikhali abuke bakumonitor ukuthi mhlazimbe udinga umuntu wesilisa empilweni yakho mhlazimbe unawo umuntu wesifazane mhlazimbe irelationship obuya kuyeza ngibe yinhle bese uyiphupha mhlazimbe kunomuntu othile omphuphako umphupha njalo kumnandi uzuthi no umuntu wami engiphiwe yena le kanti usathane bayakulungisela the fashion this thing uthi mawuqala uinitiate lezi zinto uyifake ebumnyameni bokugcina ngci kanti ubalekela uthi ubalekela ukuba lonely noma ubalekela idisappointment kanti uyoyifaka kwesinye isilingo esinzima kakhulu bayakwenza lokho. Funa mawuvuka ngaso sonke isikhathi uthandaze ucele kuhlambuluka uNkulunkulu udestroye lokhula besitha malibonga igama lika Jesu. Mawungumzalwane sengiyandlula kulento yamaphupho kuma dream encounters kwesinye isikhathi uphupha ama sexual dreams nama sexual dreams oba nawo kwesinye isikhathi bafaka inkanuko la kuwe bafaka a spirit of lust ukuthi kube lula ukuthi uphinge kube lula ukuthi ucheate kube lula ukuthi ujole. That's why kupromote lento yomjolo kuyajolwa sekubona ngathi ku rare noma ku abnormal ukuthi umuntu angaba faithful to a one partner. Iconfesswa abantu ngolimi layo namakhola ayaconfessa lokho akubona ngathi ku abnormal ukuthi ungaba ne one partner malibonga igama lika Jesu. Even simakholwa nje asinako lokuhlonipha ukuthi sihlonipha ama relationship ethu amakhola wodwa nje ajolana nje awodwa malibonga igama lika Jesu. Kunokukhulu olutshaliwe le lust a spirit of lust that is operating uyiphupha ebusuku lento uthi mawuvuka lo moya usutshaliwe sekulula ukuthi uphinge sekulula ukuthi ucheate sekulula ukuthi ujole sekulula ukuthi le demon le lust likusebenzise yize uyikholwa kodwa uthandane nabantu uhlukane nalo ungene komunye sekune demon elithile bayadeposita spiritual noma kuma dream encounters kwesikhathi uphupha udla kanti uya initiate igama lokuthandaza kwesikhathi bakwenza ube spiritually heavy uthi noma uzama ukuthandaza ungakhona ukuthandaza iprayer life yakho idrope bayideposite emaphupheni in the dreamland. They've deposited those things kuwe ukuthi noma uthandaza ube heavy noma bakusilence uthi noma uthandaza angaphumi amagama egameni lokuthandaza lo moya ingcwele ungakhona ukusebenza la kuwe bakwenza waba heavy malibonga igama lika Jesu. Ngicela ukukhuluma ngalokho bazalwane bami mawumzalwane kaNkulunkulu funa wazi ukuthi unama weakness unama strength izinto ezithu lezi abasifundile isikolo bayakhona ukuthola ukuthi ama weakness izinto ezinjani nama strength izinto ezinjani. Now spiritually speaking istrength sakho ila kubuya khona ama blessing kaNkulunkulu. Istrength sakho yila ugenerator khona the power yila ugenerator khona usizo luka moya ukuthi ukhona ukwenza izinto nomndeni wakho ukhona ukudlula amen noma lakhaya ukhona ukuncedisa siphucuke isimo istrength leso. Umzalwane nomzalwane une strength bese kuba khona ama weakness akho spiritually speaking ila kwehla khona umusa kaNkulunkulu the mercy of God ila wehla khona umusa kaNkulunkulu ukuthi ukuphakamise malibonga igama lika Jesu. Istrength sakhe la kuhlala khona ama blessing kodwa iweakness ila kwehla khona the mercy of God. Angibekise kungako ufuna singaboost ngama weakness ethu kungako lithi iBhayibheli umoya ingcwele uyasisiza ebuthakathakeni bethu ngokuthandaza nangokububula in groanings
ungaboost ngento eyiweakness mzalwane ungaboost ngeweakness kwesinye isikhathi you find people bayabooster mhlawumbe umuntu une demon of lust ubanjwe umoya womjolo umoya wenkanuko abooste ngalento leyo ukuthi yena ulala nabantu abahlukene noma ayikho indoda angeke azayithole abooste yi-weakness lento leyo mawuboosta ngeweakness yakho usuke you are strengthening lesichwaga the strong man the demon liba more strong kodwa mawuya kuNkulunkulu ukhala uphenduka uthi Nkosi nginanayo weakness nginenkinga yogwayi nginenkinga yokuthanda besilisa nginenkinga yokuthanda besifazane Nkosi nginenkinga yokugembula kunabantu ababoosta ngegambling aboost ukuthi yena uyawina nani kanti spiritual yi-weakness ilaba attacker khona ungaboost ngalezo zinto funa uye kuNkulunkulu uthi Nkosi ngiyacela nginanayo iweakness enginayo egameni lika Jesu noma thiwa uhlushwa ugwayi uhlushwa ukugembula abanye thothi unesandla uyakhola kodwa unesandla ulula lasandleni umuntu othanda impi whether abantu besifazane noma besilisa umuntu onjalo omunye une weakness uyaduba amen unamamuzi usheshe alimala uyaduba nje umuntu osheshe adube kungabi lula omunye une weakness akhona ukucolela egameni lika Jesu singaboost ngalezi zinto ngoba each weakness yethu la kwehla khona the mercy of God umusa kaNkulunkulu ufuna wehle lapho uzokhona ukukucinisa kodwa istrength sakho ila kwehla khona ama blessing kodwa nje singaboost singabi nepride ngicela ukukhuluma lokho uIsaiah mayakhuluma ngesikhali the weapon ebumnyameni siyafashinwa lesikhali mabak-attack ebumnyameni bak-attack kuma weakness akho baphinde bak-attack kuma strength malibonga igama lika Jesu kwesinye isikhathi bayiyeka iweakness yakho ngoba lo mnyango usuvulekile thola ukuthi une strength esithile abafuna ukusiceda malibonga igama lika Jesu funa usazi strength sakho uyazi neweakness yakho utshela uNkulunkulu akupha amandla akumbulele mina ngikulethe lokho ebandleni kaNkulunkulu istrength sami ngizokukhuluma lokho ngoba ngifisa ukuthi abantu bakwazi bazokhula enkosini istrength sami one is prayer ngistrong uprayer umuntu ophila impilo of prayer ngistrong uprayer ngiyathandaza mihla namalanga regardless ukuthi weather injani regardless ukuthi isimo sinjani whether about December malanga amnandi kwenzakaleni I pray each and every day ngiyazi ukuthi yonke into enginayo I generate my blessing through prayer I generate success through prayer umndeni wami uyaphumelela ngenxa ukuthi mina ngiyathandaza uNkulunkulu angehlisela amandla ngikhone ukwenza izinto ekhaya I generate my strength through prayer number 2 my strength egameni lika Jesu umusa uNkulunkulu wangifaka lenhliziyo yomusa ngikhuluma lokho ngoba ngizama ukuvula abantu amehlo umusa ngumuntu onomusa nje ophako manje maningi ama strength omuntu angaba yi5 angaba more than 5 but ngicela nje ukubekisela lokho 2 yama strength enginawo 1 I have a strength of prayer 2 ngine strength somusa umuntu ophako nje ngiya understand kakhulu manje usathane uyabona ukuthi the strength sami si generate more blessing ngoba noma ngabe angizenzi izinto zikamoya but as long as ngisenza lezi zinto nazo ezimbili kune blessing ethile uNkulunkulu kuneliso angibuka ngalo angehlisela isibusiso empilweni yami manje usathane nabak-attack bakhanda isikhali ukushaya le strength sakho 1 bangashaya le strength seprayer behlise your prayer life but destroy your prayer life noma ngalesikhathi othandaza ngazo kube nama activities athile noma kube nabantu abazodimanda isikhathi sakho ngalesikhathi sakho seprayer intimacy noNkulunkulu ngoba wena ugenerator istrength sakho through prayer whether i morning prayer noma i night prayer noma inini istrength sakho ugenerate through prayer so usathane uzozama ebumnyameni bazofashina izimo noma impilo ethile ukuthi ba destroy le prayer life yakho ngoba waze kwa destroy le prayer life yakho istrength sakho sinciphile malibonga igama lika Jesu number 2 usathane angazama ukudestroy ini le mess enginayo ngoba bazalwane bami kuneingilosi la ngaphandle ingilosi zomusa njalo uma unceda umuntu lengilosi ibhala phansi iyacreate kunalento bathi spiritual account malibonga igama lika Jesu yonke into ekhona namhlabeni i-duplication kune-duplication kamoya malibonga igama lika Jesu njoba sibona ukuthi sinama bank whereby we store our money sinayo lento abayibiza ngama spiritual account njoba une account lase-Absa lase-Capitec kune account yakho spiritually now kunengilosi zomusa
the angels of mercy, the angels of love and giving. Le ngilosi lezi yonke activity oyenzako uyenze under the quality of mercy, under the quality of love, under the quality of help. Le ngilosi lezo zibhala phansi, kuba ne-credit engenayo in a spiritual account. Ngaso sonke isikhathi unceda umuntu noma ngamagama nje, noma ngokumnika isikhathi sakho, malibonga igama likaJesu, noma ngokumlalela, ngoba khona abantu abamba ezimene ezinzima uthola ukuthi badinga nje ukuthi ubalalele. Omunye mhlazimbe ufuka uyibulala, une depression, akanamuntu angakhuluma naye, akadinga okuningi, akadinga imali. Akusibo bonke abantu abadinga usizo lemali. Omunye udinga nje ukuthi umlalele, omunye udinga advice yakho espiritual ezomqondisa endleleni, omunye udinga uthando, uyabona. So le ngilosi lezi zenzani? Zibhala phansi yonke lento oyenzela abantu bakaNkulunkulu. Is an angel of mercy, ingilosi yomusa. Noma thi unceda umntwana omncane, unceda umuntu omdala, ngisho noma thi unceda isilwane esibhajiwe, wakhanda isilwane silimele kabuhlungu, wasincedisa, whether isilwane esinjani ongasisabi nawe, wasincedisa. Bhalwa phansi, unemesi over indalo kaNkulunkulu, unemesi over abantwana abancane, unemesi over abantu abadala, uyathumeka, une-respect egameni lokuthandaza. Usathane uyasi-attack the strength leso, akwenzela unonya. That's why uzwa abantu ukuthi hey mina ngangisiza abantu abangibongi, nani ungafuna abantu bakubonge, ubonga uNkulunkulu. Usathane uyabenza abanye abantu bangakhona ukukubonga, enzela ukuthi wena uzoba nonya, ugcina ungasabasiza abantu ngalokuthi ubona ngathi abantu abakubongi noma they aba-appreciate. That's why namuhla we are battling, even kuma-relationship we are battling, even emakhaya thothi kunabantu aba-ungrateful. Ungaphila lakhaya usize yonke ifamily, kube nguwena othenga igroza owenzani, kodwa thothi bamoshe mihla namalanga. Uthi mayibuka lento lo uyibona ukuthi these people are ungrateful. No, kunesikhala esikhandwe ukuthi uzohamba uyeke, ngoba lekhathi wenza lezi zinto ezinhle i-account yakho iyagcwala ezulwini, spiritual account. Ngaso sonke isikhathi mawuthandaza uNkulunkulu uyabonelela. Encwadini kaMikha uMikha noma kukhona lapho ku chapter 3 labakhuluma khona about chapter 3 verse 16 to 17, akhuluma about the book of remembrance. Malibonga igama lika Jesu. Incwadi yesikhumbuzo, kunencwadi yesikhumbuzo bazalwane ekhona. Le ncwadi yesikhumbuzo iyavulwa mawuthandaza ucela izinto uNkulunkulu, kuyavula ukuthi umenzeleni uNkulunkulu, umenzeleni abantu. Manje mababona lapha ezulwini, abona uNkulunkulu nengilosi ukuthi kunenge ukwenzela uNkulunkulu, bese bayakwehlisela izibusiso, bakwehlisela izibusiso. Manje usathana baningi abantu aba-attack inhliziyo zabo ukuthi bangancedi, babe nenhliziyo elikhulu, kanti yini i-strength sabo. Yiyo lento yenza ukuthi spiritually kube ne-deposit eningi. Ngizama ukubafundisa nje abantu kunosesi egameni lika Jesu, ngathi mangimthandazisa lo sesi. Lo sesi lona umoya engcwele uthi mawukhuluma nami ngabona izinto eziningi ngaye. Lo sesi bekane spirit of favor esibekewe kuwe. Lalela la mzalwane, uNkulunkulu usithanda sonke ngokulingana, kodwa ifavor kaNkulunkulu ayifanani empilweni zethu. Cha, ayifanani ifavor kaNkulunkulu, and ifavor isebenza njenge acceleration. Malibonga igama lika Jesu. Ngalendlela ukuthi kukhona umuntu owenza into iphumelele, kukhona umuntu owenza into ngesikhathi esifanele iphumelele ngalesikhathi leso. Ukhona umuntu owenza into ingaphumelele, noma yenze isikhathi into ekumele ngabe uyenze 2 weeks noma 1 week, ayenze for 2 years. Malibonga igama lika Jesu. Yini ayikho i-acceleration spiritual egameni lokuthandaza, asikho le spirit of favor, as-operate kahle. Kunosese ngithi mangikhuleka naye ngabona ukuthi uNkulunkulu umehlisele a spirit of favor. Lo sesi lo yonke into ayithintako iyabusiseka. Malibonga igama lika Jesu. Nabantu nabambuka emgacweni bambuka, bayam-admire, they adore her, babuka the light of God. Khumbula ukuthi uNkulunkulu sikukhanya kwezwe. So uSathane yam-irritate lento leyo ukuthi abantu ba-admire into enhle. uSathane akafuna ukuthi abantu ba-admire into enhle, ufuna ba-admire into engalungile. That's why we imitate yonke le mjive, amapiano, zonke lezi zinto, nale fashion esekhona, sonke sesiyi-duplicate one way or another, sima-imitate, ayisekho into original. Yini uSathane ufuna ukuthi si-imitate izinto zobumnyama, hayi izinto zokukhanya. Malibonga igama lika Jesu. Kukhona uJesu into ayikhuluma kimi, wathi ngikhulula umusa manje emhlabeni. Afika kimi uJesu Kristu, angazi noma ngakukhuluma lokho amanye ama-audio, kodwa wathi ngikhulula umusa emhlabeni. Uma bonke abantu babona into enhle bayilingisela, ngiyobaphindela lento leyo kathathu. Kunengilosi ayithumelela emhlabeni ukuthi yonke i-action enhle ongayibuka omunye umuntu ayenza, ubese uyafisa wena ukuthi nawe ngabe ungayenza lento le enhle, into enhle ehambisana noNkulunkulu. Uthi ngiyokupha amandla
3 times ukuthi wenze lento le, noma ngabe iprayer, noma ngabe isgiving, ukunceda ekhaya, ukushada, ukuphumelela, ukuphila impilo yokuthula, uyabona nje lezi zinto ezinhle ekufuna ngabe siyazi imitate. Usathana akakufuni lokho. Lo sesi wayomuntu onjalo, malibonga igama lika Jesu. uNkulunkulu ukhulumile lo kimi, wathi ukhululile lo moya, manje ingilosi zikhona. Yonke into enhle ofuna oyibona uyithande, uthi imitate uNkulunkulu. Into enhle esekukhanyeni kuka Jesus, imitate izinto ezinjalo ezimbi, uthi ngiyokupha amandla ukuthi uyenze times 3 lento leyo. Noma ngabe igiving, noma ngabe uthando, ukuba ne stable relationship, ufise nje izinto ezinhle, nabantu bafise izinto ezinhle, nawe ufise izinto ezinhle, uNkulunkulu uzokupha amandla lezi zinto lezo zenzeke. Manje usathane uyastrike abantu benza ukuthi bazondane, bangafiselani izinto ezinhle. Yabona nje, afake lobubi enhlizweni zabo, bangafiselani okuhle, afake lobubi. The more kunjalo abalithola uncedo likamoya. Lo sesi lo mangithandaza naye ngakhona ukuthola ukuthi bayane spirit of favor, nabantu bam-admire, wonke umuntu am-admire egameni lika Jesu. La kahamba khona bambona njengomuntu like a wife. Uyabona lithi iBhayibheli, he who finds a good wife obtains favor from God. A wife uzala vele unale quality leyo, nabantu bayamela noma ngathiwa yikuphi lo sesi, noma ngathiwa yini into ayithengisako. Kunabantu abangathi asiko othenga komunye, siyakuye lo muntu kaNkulunkulu, siyakuye lo sesi. Malibonga igama lika Jesu. Ngeke ngimushe igama for a purpose of respecting a person. Lo muntu noma athi uthengisa yini, bani bayeza bazothenga yini. The spirit of favor yisesidrawer labantu. Noma athi uqala yini, the spirit of favor senza abantu thina bahlangene, noma athi abakhona abantu abamkhuluma kabi kodwa bangakhoni ukuconclude iconversation enjalo, kube khona umuntu nje okudefendayo ungekho wena, bani bakudefend in your absence. The spirit of favor was working kulo sesi. Manje usathane kwakuyi strength kuye lo sesi. Strength salo sesi ukuthi inhliziyo yakhe ihlale ihlambulukile ngaso sonke isikhathi. The more inhliziyo yakhe ihlambulukile, the more the spirit of favor sihlala kuye. Manje usathane wama-attacker ngama-dreams. Ebusuku uphupha izinto, abantu bambetray, abamenzela izinto ezimbi. Yabona uphupha nomuntu wakhe amhetha nani, uphupha zonke lezi zinto. Le nhliziyo yenzani? Iyashintsha manje. Makancedisa ekhaya, lekelela thothi la khaya abekho grateful, yabona, noma bapha imali, yabona nje baphila nje impilo nje engabongi. Kanti to an extent mangimthandaza segameni lika Jesu, ngakhona ukuthola ukuthi nabantwana abancane akasana sineke sabantwana abancane. Uthola ukuthi isikhathi la khaya nguwe oncedako uze uthengele nabantwana abancane impahla, kungasibantu abakho nje, uncede wonke umuntu, yabona. But uthola ukuthi abazali babalabantwana they are not grateful, imali nabayithola abayisebenzisi ngendlela ekahle. Kanti kuyisikhali esibhekane naye. Yebo, labantu bazophila ngale ndlela abaphila, kodwa kunesikhali that was fashioned kuye. Lo sesi lo lesikhali masimisiwe, simisa ukuthi zonke lezi zinto zishintshe le nhliziyo yakhe, ingasabi yinhle, ingahlambuluki phambi kwaJehova, ngoba le nhliziyo yakhe yaseyashintsha, the spirit of favor siyasuka. Umoya kaNkulunkulu usebenza ngabantu abanenhliziyo ehlambulukile. Malibonga igama lika Jesu. Nxa ngimkhulekise lo sesi, ngimangithandaza, ngivulela umoya zonke lezi zinto, ngakhona ukuthola ukuthi manje uyahlupheka, izinto ayihambi kahle because inhliziyo yakhe usathane wam-attacker istrength sakhe. The spirit of favor sasuka kuye, waqala waba nama-challenges nasekhaya, waba na-challenges nomyeni wakho, waba nama-challenges financial, waba nama-challenges. Kanti umuntu onjani blessed even financially is blessed egameni lika Jesu. Umuntu one-success, une-favor of God. Noma angena emsebenzini, bangambuka emsebenzini babona ama-qualities amahle kuye, baze bafuna umpromota. Kodwa usathane kunendlela adivetha ngayo yonke lento, abashintsha abantu bakaNkulunkulu. Kungangithi mina funa uwazi strength sakho, uwazi ama-weakness. Angiye eBhayibhelini, asibuke indoda enjengo-Elijah. Indoda enjengo-Elijah yayine-strength. Istrength sayo yayi-fearless. U-Elijah eBhayibhelini was fearless, wayengasabi, anganalo uvalo. Kodwa uyazi ukuthi the kingdom of darkness, nxa uJezebel amvukela, barayisa a concoction, barayisa a spirit esinamandla. U-Elijah usuka entabeni ubuye kobulala abaprofeti, kodwa uJezebel wamfungela, wakubaleka u-Elijah. The very same Elijah was fearless, enza imangalisa, biza umlilo ezulwini. He was the same Elijah who was now fearing for his life. Wabaleka wazofika kwenye indawo, wahlala phansi kwesihlahla seJenifer tree, wasuthi uNkulunkulu angikho ngcono nabokhokho bami, ngivumele ngife. The very same Elijah oyene strength a fearless, the very same Elijah wagcina nefear. Kunjalo nangakithi.
ungathi wena mkholwa uNkulunkulu, ungathi wena umuntu kanje, bak-attack balethe lezimo zikuguqule. They are attacking your strength. Mawubuka indoda enjengajona, uJona umbhabhadisi, uJona umbhabhadisi akekho umuntu owashumayeza Jona. Ngicela ukuthi sizwe lento leyo. Lithi iBhayibheli kuJohn chapter 1, uJohn wavela ezulwini ukuthi azoletha ubufakazi emhlabeni ngaJesu. Akekho umuntu owashumayeza Jona. Jesu azange ashumayeze Jona, kodwa Jona walethwa emhlabeni aphethe the truth. Akekho umuntu watshela Jona ukuthi nangu Jesu, kwaba nguJona wathi nayi imvana ezogeza izono zethu. Malibonke igama lika Jesu. UJona wayeproclaima the truth. Akekho watshela Jona ngeidentity kaKristu, kodwa Jona wayazi ukuthi nangu Jesu. Kungako uma bafika bawubhabhadisa uthi angifanele ukuthi mina ngibhabhadise, wena bhabhadisa mina. Malibonke igama. Uyamkhumbuza uJesu lokho ufuna kwenziwe ukuze kugcwaliseke impala. UJona wayeproclaima yini? The truth. Why is firm in the truth? But the very same Jona sebam-attackile uJona, bamfake kuphi? In prison. Avalelwe in prison. Inkosi weRoti avalelwe in prison. Is the very same Jona owabuza wathi ngicela ningibuzele kuKristu ukuthi nguye uKristu ngempela yini lo noma ngilinde omunye uKristu. uJona wayecanga ukuthi uzongena eprison aphume. Naku uyithola useprison, they've attacked Jona. uJona useprison. The very same Jona wayeproclaim iqiniso, the very same Jona wangabaza. Malibonke igama lika Jesu. Owangabaza ukuthi nguye ngempela yini lo Kristu lo noma ngilindele omunye. They've attacked in strength sakhe. Wayeproclaima iqiniso, babuka ukuthi no, let's go to the strength. Ugenerator kakhulu iblessing, abantu abaningi bayasindiswa. The whole Judea iyaguqa entabeni yolalela indaba zezulu. Malibonke igama lika Jesu. Mabuka noPeter. uPeter wayene weakness of faith. Wayene weakness of faith. uSathane wayem-attacker ngefaith. uPeter wayengakhona uku-understand izinto ezi-spiritual. Malibonke igama lika Jesu. Kungako uze uJesu uthi Peter, ngiyashintsha igama lakho, wena soba nguPeter, soba nguSimon. Malibonke igama lika Jesu. Ushintsha yini igama lakhe ngoba uPeter wayebuthakathaka ngokwefaith, izinto zikamoya bekangayicondi kahle. Malibonke igama lika Jesu. I-weakness yakhe bekane weakness yani ye-faith. Bekane weakness yani ye-faith. Ngana faith uPeter. That's why ngelilanga uSathane uyakhuluma kuPeter. Uthi uJesu Kristu indodana imelele ukukhashela esiphambaneni. Uthi Peter, Jesu makube kude nawe lokho. La ufa khona ngifa khona. Uthi Jesu kuPeter, akaphenduli Peter. Uthi suke emva kwami Sathane. uSathane wayene access kuPeter because ifaith yaPeter beyincane. Mawubuka indoda enjengoDavide, uDavide waye faithful to God. Waye faithful to God uDavide. Malibonke igama lika Jesu. Istrength sakhe waye faithful. Worship uNkulunkulu, ambongelele. He was faithful to God, athanda uNkulunkulu. Kodwa they've attacked him. Wakhona ukuthandana nomfazi ekungasiwo wakhe ukuthi abe unfaithful kuNkulunkulu. Kodwa wahlakanipha, washesha waphenduka. Malibonke igama lika Jesu. Ngizama ukuba conscientize abazalwane ngomusa kaNkulunkulu kubavuselela ukuthi kune weakness, kune strength. Nabak-attacker kuyo ku-strength sakho, kwesisikhathi ba-attacker ku-weakness yakho. I-weakness yakho ilezi zinto ongakhona ukuziyeka, lobuthakathaka kizo, lodinga uncedo kaNkulunkulu. Abanye abantu bane-fear. Kunomzalwane one-fear, uthola ukuthi izinto zakhe kuze ziphumelele funa abe fearless, angabi ne-fear. Abantu abaningi bane-fear, banovalo. Malibonke igama lika Jesu. Thothi weakness kibo, uSathane uba-attackile, ubabambile. Le weakness yabo inamandla, abakhona noma thi uNkulunkulu uyababusisa, ufuna ukubapromote, ufuna ukuba-elevate. Because of this fear they cannot be elevated. So izinto efuna ukuthi abantu bazazi, isikhali emasifeshini siya ku-strength, siya ku-weakness. I-strength sakho ngasonke isikhathi uhlala faithful to God. I-weakness yakho uyakhuleka uNkulunkulu ukuthi akusize la ubuthakathaka khona. Ngizoza nesifundiso seprayer futhi upart 3. Malibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga ngomusa wakhe. Amen.